O te folo fo fa talo fa tu Samoa lau mai moanga le nei vanga o le via fi ia ile toe fa o wina fo o le tautua ma le unanga ala Blue TV ba se fo o le proklame o le tauta ia ile nei vanga o le via fi e na ua valu ma le afamino te o te ai nei le tu la lima te bia matou ia o te roi ni usira nei ia ile tautua fa au au le tanto ofisa au tu manu ko nei e au te folo fa ma toe fa talo fa tu Samoa le atu pele le loto le nganga me se foi. Ia o le whamoe po fia lava le vaenga o le Pasifika, ia o fia fo le vaenga o le atu lau, ia bisa fo o le nei lalo langi o lo e mafuta mai ai, ma maua mai ai le tanto o onanga, o folofa ma whaatalo whantu, ia ante o e le nei vaenga o le aso. Ia po la fo le taimi o le tau wataru o lo iai, ia wai leanga o tanto o onanga nei, bisa fo o le tautua. Ia o le o tanto walu i upenga o whaamatalanga. E nga o mingei ia a makangei maua mai o i perkangia ma Asia ma Europa ma so se aturu ulava i alapi po o fea le te no pia iai ia o fai go fia fo yo no o antu nei o nanga me se fo tu langa o fa sera longa ia u penga o fa matalanga e ala le Facebook a be se fo yo le tanto YouTube channel para tu foi ia ele fia pele sa Facebook wa to tele ani so tagata fo o le fia le Facebook ter wile tele o le au kero le whakinga au no so le Facebook e pi tele antu be fati ngai lo ma fo so le Facebook ngai lo le tele o me te fia i la hisi tanga tai le imangi Facebook ia aina o le YouTube la vala te mai mo ai ma mata mata i fo ia o le o fela le wala fo teknolosi lo e fa ngai le taimi ia fa talo fo bo fo lo fa jo asia ta be so le proclame ia anti o hele le vanga o le afiafi ma lo le folau, ma lo le pale, ma lo fo i le whaatotoa le lilo bayava i peo le tala le lulua vasirienga, le nei vanga o le fifi Samoa, ma lo lava, ia, i li mawhaiao na la aloa le porokalame dei u tele afe, whaafiloa i ma whaatalofa, ma whaatulima, i au ona tatofia le dua, au ona whaauina, i so o se whata whaitaulanga, so ngai whaafia ngainga mo tau whale dua, ia ele tau laulauina o tau suafa, wa silafia lava foi ia e le fai fe au ma le fa fe ngainga ia po hai foi so se fa fe ngainga o te le masani ia ia ai wo ma pa anga mai ali tanto por klame maleala le ole nei fa talo fa tu ma fa afta yantu a siata bar por klame le vanga le fiafi ia ila tu fatu ai ga tausi ila tu tala fa auto fa fale le malu bala tu tuna fa tuna paulia i so se tafor ke lo pele ngata o Samoa ni usira nei ia ole atu vasa ma le atu lau fa fitai o to fai va lo fia ao ma lo a le tau ala gaina o le vai o le ola ia i so se fata fai tau langa ma le ala gaina o le Salamo ia fa fitai a bale de yaso o le fisire masania e a mai le de yaso ia e peo o tau fai atu e ile taimi e tele atu ai me ti ngai lo ma fau lo me te fia ia ai tatou tau fai bau mo re nga ngore fia fa pe fo yo lo fia oe ia ma fa malu tu la ngole au pongi sa o le vala au pa ia le tua po o le vala au le tua po o le fa la vela fa fo se wala nga o isi mali we o se vala au le tua e tali tonu la utala le e tele ata to tele ro tatou fai le upule o le vala au pa ia le tua pe ho mai ia fai ka ta ma fita ia e tau ti toi tu ma toi tiro pe o le tala i le tama o le ala taua ia se fica ngalo e o le kua isi madiu po le fica ngalo a yor kanga ka ua tau mo fai a veri soifua le tua ia po o le fata mala o le tangata iyo e le ma fai foi lao na tatou ave ubangar nga upu mai o le fica ngalo a o le tua le ai langa ile taimi o tele tonu o se fica ngalo le tua so va veoti tu lo le fa fonga maua le tino ai o le figa ngalo le tua ia o tātou maua le fia maua le whaafua lewa o le soifua maainga whanau ia ua foi mai masani ia e alo fia tātou i tūlanga pangatia o le soifuanga ia walanga a kako whaasoangela ma tātou o le amatanga o le prokalame au te ia ua alo ilo mafau ai ona o le tele mai o tūlanga o whaalave le ma alo fia ma le tele o tūlanga ua mauai le soifua ma le ola la le pe o tau li fa ya le amatanga o le tatou prokalame le vaisua le ia ai le fo i le tau fa ba wala u ia fai prokalame e tau te fa tu li ma ai ya se isi u ka ke sawa ya le tu langa le ia ai
vaenga la le tati tau whaasoa tua ita. Walanga o le matua breaking news mai fo ma highlight mai Samoa ia tūlanga headlines o lo au mai ia. Ia le tūlanga pa whainga tā fo i o le vaenga wa tūla i mai le whaurulunga o le au unanga stasio o unanga i longa tono sio tātua turu o TV3. Wha mai sele anga o le tua. Ia, laiti fo ini ni nei taimi na tau mafuta ai ma masani ai ia i le fionga fo i le pule o le TV3. Le tabaita i la le Aotearoa. Ia, ai pagale ua maua mai fo i le tala. Pe ora pa mai la sona na fi mo no bani tala i Samoa. Ia, o le au mai tusi ka matulanga ua pe ia tangia mai le report ia leo. O se whaalawelawe a fua mai tangata valina. Murder. Ia e uia e le o atoa le tūlanga la ua lunga o loo iai. Ma le au ili ilinga. E o iai le tātou whaasoa i se taimi. Ai ono le tātou te le moa awina ma le amatanga o le tātou purukalame. Ia o le halala lea le ona te whai atu ita awa pia fo i o lo fia la tātou le au pongisa ona o le malanga le maliu ma le oti. Wa fea ai a inga mai pele. Fa mai sele nga o le tua. Ia, e le ngata fo i o le a inga o le pule o le TV3. Ia, o nisi fo i o a inga o lo fea ngai ma le ma wha anoa noa ngai nei vai tau soifuanga. Ia pole nei fo i aso. Ia, fa mafana whanatu le nga o le tua. A fa pe o lo e fia fia. Ma tua e fia fia o kere i lopo, le ale mea ngai ke fia fia ai. Ia, fa amtai le anga le i o le tua. Ua ma tua paton walo fia fia. Iyo e sa oi ro male ro makua kua ya le paka o ko inga aso fa benge inga maka o fia ai o mai o ka odi iyo e me sento inga aso fa pene te tango atu le tanga tamatau le ise tupe e tango atu le tanga nga vale e kanga ure kanga nga vale ka kangi o siliva e mantala e fia uma enga mo kwa e odi ya ko inga so fa pene fa talo fan tu bo ma pa anga mai le tanto Blue TV mona weni I hope wale le yatu lo sound ia walanga o le fa tai mai le se vai nga le America o le e fa sa o mai le io tu langa o le fa so le amatang no winga le ke la longa mai si ko ki le volume o lo telefoni io e me se foi po vele io po vele naite ai vai se si ile o kele ai lo ele pule o ngai le manga ale fu malo ala o fa ola solo lo bluetooth con o fer fengal wenga al talo fai se uso ya songia po le tofa ya songia io e master ese ale fai ngole ngorga ka le ngol Facebook ia tabai tole matangi ia alo fo io se wo mai le fionga ya le sulu songia aleki ia le tofa songia ia ambe se fo io le tutonga ia fai ava tu sio matoru isa tu paite alo lava ia e la tofa le ia so ofele wo o ka kiliva e wa kama ia fe wa ikiliva fo ia pingi korea ma vanga va bena ia eso se meala o le nei antu lau o kilani o le ai adua tu le fale o le ainga adua tu le fale o le ainga tongi antu le o si ile lei ia tini pusa tangata yo la tau fale po o leana ona mauata o el kama ho ile le so ia le faia nga ele fa penal uso atalo fatu ya raisa faia yo e malo so forces o mai ia wo papa anga mai lava nei talu a fo yo na faia ta prokalame ina ona pu iyo ia ele misi lava na ia na yo to fa fine mana ia pe wo tata ai nga i lava le to jele o to fatalo fantu lava mo folo fantu le nei vanga o le fia fi mafuta mai Oklahoma ia ile malo tere mereke atalo fantu ia luiva fo amba pesua o italo fai fatalo fantu o mai tanto le nei vanga o le fia fi malo ale ona sai malo le la pale ia ale fangaroina foi ia se uso ia fatili Mikael Teofilo king tau fa how to powder 10 atalo fatu le vanga la fiafe se foi ia o tupu lau falilino fai masasa solusi atalo fa tai ba mai se foi ia o le mafutanga lena to vao tu ya Josefa le mafuta mai pore ruo to tele o to folo fatu fa talo fatu ele nei vanga o la fiafi nga luenga le te mafuta mai ai fai mali afa pe o mai o lungo le tele
ia vai fale le sila e aka mai fo I matau ma fai lo ko mingi ai ngalo ia o lua feto ai ma le loli le nai o luma ede fa mala loa ia tutupu po ngadia ia fai malum space malia nga yo fika ia e tau nu wai le fale o lo so longa le le me umai le nga le lo tanto matai sili le langi o le tanto me ile tanto malo longa foi mai e na ya headlines ia ma vai nga tanto te tala no ai le ma fa o fa ngaloina le tanto sponsors ole tanto o nanga le Blue TV fa avete dele wo ma ba anga ai bai se fo yo tanto sama rianga le o ila to wo lo lango lo so le nei proclame afu ai ono o fa so antu yaso uma o le vai yaso ona o le Tasi Market fa te dele ia e le fionga le fa sina ia po le songa le fa fengainga o le mafuta mai au se talia o lo asia na yo ia siona tu boli eto lo fa ngol proclame lo songa le fa fengainga Realty le Larry tu pa ile vea le fretua ia Helen ia maruia fa inga malo longa me se fo yo le tulanga o lo asia ia le ainga ma le tamama tua nai au se talia Fafte tele le PacificEzy male money transfer fionga fai malo male unanga lau fonga fifiel la foi no seleni Samoa ai le ngata ile le fionga tama te pule ya falu te male fionga ile to o le manino ya le Aupito junior tala ile ne male Pacific 40 ai me sure le talo for voucher fa talo fa tu fa ya tu ile tama te pule o le Maota Samoa service stations mai tele ya Isadora ai me se fo le tonga ya fale male au finga luenga lo fonga fifia mole lango so ino tato proclame I le aso ma le aso ai mai se fo le tatou lusila fa avite jele ia e te wanti te busoa mai fa avite jele Javi James tang malola fo ia le ona sai ma mafta mai tatou tu malolonga fo mai tara no tatou headlines mafta lia le tatou malo lungo le proclame taro fala va samo fa fo ngai mala o ko ngalu au ro manga nei ko I ava pe tau sa ili se lu au wa fo ia to na yo la sama so te tasi e te mau le Tasi Market tatoru au felesia fa ko a oto me sa so mai le tule o tatou fai palang felesi na fo no me felesia ke mau le Tasi Market le ga te lo tatou talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki fo le pink taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tatoru au mau fo tatou mau keni so si to inga sai se ba tu fo e ma fa 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 ausi fa ku ka ese Liu mai le tulea le tisi sira mai ai ang yangi ese mali ia o la sio ki yangi Samoa aven yangi mo te mina ro ainga mau ma tato popo e fai ai lau pepe I nei le Tasi Market a fa pe foi ke a ka e valu popo e ai foi le a pepe e mau fo ia tato fasi moli ngosi mai lava nei tina ma ta mai tai Samoa le wa fa to wina so si tu ainga lanu so si tu ainga manongi ese fo e le ngata ilea fo le tato fa nu Samoa le tamasasa o le ya nga mo ngase ia ai me se for fa ile no lutino fa pe fo tatou sama nga pe o lo mo fo tatou lenga to silsila mai o le tatou Samoan turmeric o le tatou lenga tailea o le kama le o ava ma le tuo te mo sama le o falu bia le tatou ava o mai la ia le vai nga mo le fa na ulaiti ma o le tatou vai o fulu ma o le tatou vai lafa ia le kama le su ele to tele ia wa o le foi vai tau o matua pi le mange sorkingo ma o tatou mangesia mo le fanau ia mai se foi o le tatou vai tale ia o le vai fiva so si tu ai nga vai mo le fanau e te mau nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le fa o lo e te mau o mai o lo mo nei na o le Tasi Market Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Taimia wati walua se fulu male lua miruta wa te eneli July 5 ile taimia manjou ya o te ronei o te tali tonu o lo tato taimi fatasi ma Samoa. Ia ile nei fo i vaenga o le leso ma le taimi wa iai walanga o Samoa fo leo a sama tato ni usila ia o tato sama fatasi ma Samoa. Ia a winta tato ia ona tato tau televavite isila ia ai fa kua kua ile taimia se o tato o tiro i Samoa. Ole taimi le nei o lea ua o le whanga solo le whono au whaitula whono pea le malolo e ngatala umatamatanga o i le taimi le nei o lai sau noa le fionga i le minister o pura ofa le Nadura
ma le sio manga ia fa pena foi o your minister o tourism tanga ta fa mai mo atu Samoa ai o lo o ia va ia foi ia le fa malu o le matanga luenga o pisinisi mala manuia le fionga i le mtua to sulu citric schuster anga kala inga usau ro tau tape na la prokalame o le mela le utele o iloa po o live manolo ia po le mea ua toi tolo po mo le so tai au ia awalanga la ua tadi le malo ia la lai malo lo le taimi le nei uio lea ia o le na fo malama yulu ngalu le forasanga le fionga i le tai fono le committee o le tupe le fionga ia titi maya tiki tafua le ana saunoa esi uia ia saunoa nga fo ile le falo tele ia a o le itali foi tau le malo e tu sai ia o vaenga te Tasi le sa fea i saunoanga sui mamalu o le Maota o vaenga ta wala o te mana o fa so ai le nei vaenga au tali ai le tatu malo fa alornge rungo le proclame o una foi le se ia mia le fionga i le minister ie o tangata tu moto le Pacifica le fionga i Aupito to fai to susulu so o William sio se ia fio mai se tatu tala no fa soa ele tūlanga lea ua whake ia ingi usila ia i le whamavaenga a le fionga ni tamaitai pā le mia ia Jacinda Ardern ia ma le tātou pā le mia fau lea ua whaatapena mai ia e se fo i o le vaenga o lea ua tōwhia ai ia se tasi o alo se tātou waturu o Samoa ia e vea masui pā le mia o le vaenga lalna coming up next pe a whapea e join mai ma ta fisota i mai le fionga i le minister i Aupito su o William Sio ai o te fia na inisi o vaenga mana i motu ngā afa lea sa whaasoina i tu tonu o le pāle mini ai meso nisi o mata upu na lau walunga i le matanga luenga o pisinisi maala manuia whapea lipa o le vaenga lau walunga le sa tele na fasilingi ai o vano whaavaitaimi ngā luenga whaavaitaimi ea ma le fuafuanga fo i le al malo le ua tau vasai ma se i tau whaapawhala i mo le nei taimi tau tāofi se i wha mautu ni whainga wha vai. Tasi lea vaenga tā ua, o le whako a mangingo nge i le saunoanga le fionga e tōri surusulua o ia fo i lewa ia le matanga ruenga fo i lea le minister i le fionga i le tinu. Wain so i alo. Ona o le si inga senga se mai i New Zealand o ia la lewa ia le matanga ruenga le teimi le nei le fionga tōri surusulu. Ma naia i o lana fo sanga le sai e saunoa whapea. O lewa umangenga su e awili ili ele matanga luenga fainga fa vai ale malo o tona iatu ele e tu sa ai o ngaluenga fa vai taimi ele ia ingi fainga fa vai tusia longo winga la o le la o tau vasa ia mo nei taimi se tau fa mautu va henga ia e ka kaua o nga ia se agreement tusia longo ngor kele au ka ko wa mi o nga ia sa kele nga fai mai o tama fo ia uputu ngutu ioi e pe yo le wa ka ngia mai o le tele a fainga sia ka ko mengi fa mer ka maro kua sia ka ko mengi le ka ko sa le amatanga ia o le saunga le mingi ska po saunga fo ia le sa ave ma pa le mia mo e pe saura fa pena o le fainga fa vai na e pe taila le o manino yulungal le saunoanga ma le widilinga a le fionga ia dosusu citric le wa ia ta o manino o le e mo enga leaka e le ai se tatou fainga fa vai tustusia o iai i fenga inga nge yo ngaluenga fa vai taimi mani usila ma Australia o le ala foi la le ua tala fea ungai ona fa pa fala le vaenga lea i ka kuskusi fa lesia ka ko wamio ina ne imeane ua so po ai fa so yo tua oi ma feta i fa lo le manga vai atua le pa io se tatou tunu fainga nei mana tua foi la wa ke le kangaka li wa milionge le media ya o le o toi apo ngei le malo e toi tau control ia vaenga nei o nga fa vai taimi ai o te tali o te tau watu male ua matua to a tele a ila tau tai to tasi fo ie nga matua ingu o lo o ingu pea ile la unga o avangoa fa vai kaimi kei kasi o si va kanga fa aururu ye ia matanga ruenga nei ma CEO ma uma kirika u swafa ma vanga fa pena o le wa tai lo u malava ia o la tau fo ia sa tele na manu ia e tau ia ma fai mea ma se tau ia
Le la na ua tau whaafenga tai, le la ua ka mo whainga le malo e tau tū le tā ofise i tau whaatonu folau le vaenga lea. Ia ai ua kau kua i le ke e le si vaenga. Ioi. Le ka fo ilanga o le la tau a matau na tau motu le pau whalao lea, vai tu le. Le la a matana tau tā fi o fi le vaenga lea. Ai se imanuia launga ta sia o mai le to tele o si o tātou waturu. O a ua o te le te e le tūlanga le ao le wha au e ka kaunga whai, peitai, a whai fo ila ua wha pawhala mo le nei taimi. Ia se i kau wha kongkongu fo lau ma tau tu umata manga ia i o le upulea. Tu umata manga pe vai tonuina, le leile wha tatia le lei. O se awivi mo se ala fua, ia unga koe ona ia la ia lea. Mana tua, e le o tau fia, mo se taimi matua umi lava, o se taimi le tu mau, se ito e tau ngalue inga le vaenga lea, wha mau tu fea ngainga, ma wha mau le lei lalo kusikusia. Ia, awalanga ele hase se tu wha maunga, e sa ola utala, e le tu wha maunga i pese whai ngā malo, e le ku mau i pere fast forever. E alu aso, sa uaso, fesu ia ila au o le whao matua, la au o le wha atoanga i peo de ta ue le tusi. A o la ua ta oto, le a la fua po le awivi. E fai ai tu langa ia. Ina ia wha whaingo fie mo le si vaenga. Ia pe a pale mai fo. O si vaenga la na e lau o lunga e lau tiru. Ka kia rwa lele. Ka kia ia le valele. Ia. Tau whea tua lau tala le wha soa. Ai tatu tele i o le malo longa. O le tele i o tangata e tala noa i le valele. Ia. Ai mai se fo o tu langa o iai. O la o mai tau ia o se tangata. E u whaatonu no malanga i Samoa. Talu o na te tala i a borders. Ioi. Whaakonu ngai mai a au kuso a ngai i a te sema mai Januari. Whaatonu no o alwatua i Samoa. Ele nganta o tūlanga o fufuanga na ngā ruenga. Ia ai mai se fufuanga whaale a inga. Ia ante au. O le matua mana ia o se vaenga fu ilero le kele o kako waa. Tele o wha ai malanga i Samoa. Ua tatau, o lea ua tātou i le vaitau. O lea ua tātou i le vaitau fo i lele. E le kakaunga kako koe whakarikari a whea kasi le waa. Se ia auria a whea. Whaalua malanga le Polingsia, whaalua malanga le Virgin, whaalua malanga le Samoa Airway. Wa kaunga kako me e se maranga ko inga mawhauwhaunga. O le taimire nei. O le a le kaimi e oso whaafua se i mai ei. Le ngā fua wha ma whauwhau. O whaalave lave tu tupu ma fuafuanga a inga e ei me ta u fuafuanga ma mau. E iai fo ia fuafuanga e oso whaai o le whau. Lo winga ngā upu wha Samoa. Oso whaai o le whau. E iai le kama fo i lele e oso whaafua se ia kulama. A ora makua whaalave lave a ngakai whaalave lave. E ka kaunga e aruai o e lea. Po le are kupe o no kupe. E iai le meo le whaalave lave, it's a must for you e ke punga i lava le whaalele. Ioi. Ia, o le winga la lea. Le tate whaasoa ita. Ia, kako ongo sa ia kako o whaipule. Ora mako whaipule sa kupai keris whaipule li e launga ai o le whaalele. Whaawau le tātou whaasoa i le vaenga lea. Ono o leo feo a so tai mai le feo ngai le minister na o tato atu le malolonga a foi mai fa felo ile feo ngai Aupito to fai to sulu so William si o your minister o tanga tatu moto le Pacifica i lungo le tato proclame ma fa o wil tato proclame pe mai fa salong fa business malo lava o fa pengo fiene le PacificEzy ona la foseleni a inga mawo i Samoa. Ua iai le latou au nanga fo e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai ona e lafoina lau se leni, mai so o se nofuanga i so o se taimu. Wha au ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app i lunga o lau telefoni whi ave ai. Wha taita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau loa sila i le icon po le whailunga o le PacificEzy ona e tango loa lea e kiliki ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maumanga e mo o mia tai pe o lau tusi folau
po o lau lai sene ave ta avali. Mani isi wha matalanga tā ua e ta tau ona wha atumu. Le a maea ona e download hina le app. Ia ole nā wai ei tā ua. La folo lau se le ni i Samoa. Moni isi wha matalanga wha so ta ile numera o valu se lau o tasi ono. Pea si fo le lato upenga ta whailangi i le www.pacificezy.com. Talofa! Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga I lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala I atu lo mau. To be a fiel on the Bemo or Samoa. Tautai left your mind. We will see you again. God bless. Debra watile o tolu sifuri mar 5 minute o te nei le tu la lima be ona o fa ilo antu ia ole ama wo fo I le avanoa o se fa bunuanga I lunga o le proclame le ne fiafi ia episode ta ia tuai le avionga I le minister o tangata Pasifika uma I totono o te ronei New Zealand ia minister langolango wa onga minister langolango o lo whamasinonga ia pare tele lava o isi o a matanga ruenga I totono o lo taha toko tunu o New Zealand dei ia o lo whaatautenga I lalo le vaavainga le fionga I le lupe whaalele a Samoa lupe whaalele fo ia ainga sa le valasi a whaitau te talanoa I le swafa ia Aupito Tautai ma le swafa sua ia o tama whaasau o le ainga pa ia o sa le valasi o le ainga nau tupu a whaifoi tātou te whaafiloa I lona swafa o le toi sulusulu ia o tama whaasau o le ainga sa antuala ia vai atu le la au na fusia ia ma to o le whalea ana ia whaifoi kau ki o I sala whai mala asia la o le fo ia o tama whaasau o le ainga o Samoa leo I o le ainga na mua I tofinga whaafilo ia atu I lau whionga le minister ia isi o tātou lau moe Wellington I le nei vanga o le afiafi o folo fatu. O folo fatu foi a siata ia mai se foi le matanga ruenga o le Bluwave TV ia whaftai mo nea noa o folo fatu foi tātou watunu o lo mau mai folo tātou pokalame ia atonu o le pokalame mumua nei au te roa foi le Blue TV ia manguia le lua felo sutol manguia le tau sang fau. Ia, tau whai whaatalo, whai leanga le leo le atua, o lea sa ta so tuli. Ia, I Samoa I le tā porokalame, peo le tala I le fono whaana whanua I malai o le ma. Ia, o lea ua tā watuli ma whata I peo le tala I le monta I vau pipi a sauruanga ma le mali e toa. Vava I antu sulo le tino. Ia, o le ali e ke malosi, e ui pei na tau whale tonu le, se tātou weekend fo ia, tūlanga na nau iei le loto, ia ai, te loe le o vea le ma vai ngai whaavai vai ai lau o fio ngai tiu te o le nei aso. E ai, ia mantua hoi o tātou lava ia e alu lava le ngaruenga na tau ia e le motia. O kama whai popo ma kama o whawhato ana. E le uma ngaruenga. Alo whaawetai. Ia, ama tātou ia le whaafisili. E ui aina tā whiroa I Samoa. Ia langa leu tātala noa whaao te roa. E ama I le whai ngā malanga I Samoa. Whaavai atu fo ele runga le TikTok. O matua. Iyo e wha atu bula ia li le tōtelo I lantou o fia maise o naiva update o lau whai ngā malanga lau fionga. Ia, pei o se malolonga mua le o maua. I se saulo konga roka I ka mako pau. Ia, e ui ho ia ele ia ingi kiute ho ia pe na masanya. Pei tai ani. Sa mau ho ia vanoa ma futa toi foi le fionga Palmia, le fionga foi le South Aupito. Ia ona o sauninga foi ma whamana tuina foi o le au o nanga ma le fufitsu tau sama o le aki po ia ma na ia foi ale pero inga ina foi vai taiki ia e ui foi lava ele ia ini fala de lava fa pitoa foi o ta itai
Ia e Samoa foi lava no foi lava e felo ai ma tanta no mo le anga I luma ma luma na. Ia me piko siri o fifi. O le tau mafa. O le pua o le size 2 o le luau ma le kalo. Ia ma le laisa fa popo ma ko Samoa. Ala e ma kau kia. E se vo ia le ma na ia le manongi o le tau mafa I Samoa lava ia. Malo fa tai. O tau mo tala te rei lope sa o tala no te tau falongo ai pe o la e tau fo ia tu tau faisa o tina e o le poloketi miliona inu itu. O lo que me siria kur ma ko mu po feo ia ma ko tu pe a mai o la ele mai a vale le ele pu fuanga. Ele ai o le me foi un mau avanoa. E kilo e foi I fanua ma tanta noa foi ainga. Ese le kele o possibility sa peila o langonga nga ia e kaki langonga foi ke ua uma so sa o ka mo popo ai mo so vari I uka ma sa pepa ko ia o kai ningi pe mo miera unha kupulanga fo foi le o mai na ko fa kingonga luenga ia pe I karno mo e leo ko ia senga unha ko popo nga mu uka pa ora me ora ma ia ka ma famale ma o kai me maroro ai ma au de samite ave vera querer aso ia le na tonua o uma so ia sa ia ile pulu na fo ile le pi fa afu la alo ma le anga ese va tu fa fonga sam ar kai mingi mo le o mama o ma fa we o no o swinga fo yo le tau wa ia o ta tu tu we yo le ia a tonue au ngā fo I le poroketi o lo wha ngā solo e mawainga I masingi e lau te suoto sina ina le whanua ma tūlanga whapena. Ai, la ama tātuna ia uwha afisiri lau whionga na mo o ai le nei aso ina ia maua sou lau lau. Ia ona o whaiva ese fo ilo pepele mai tau ma le matami o a siu tātou o tunu a mese lava community Samoa I te tonu au te rone. Ina ua manu mai nai tūlanga o whaai unga whafuasei. E are tātou tamaitai pāle mia, po le taitai fo o le tātou, o le pātia le leipa. Ia o le fisiri tū sa o lau fionga I le minista. O le aia le mafuanga o whamawai e le tātou tamaitai pāle mia, le fionga Jacinta Ardern. Le o ana saunoanga na ua batu I le mafuanga foi, o le ua ona whaalau I loa le aso o le whainga pālota. O le tausanga nei, pēna masangeni sila ia, te tō tausanga whaiwhainga pānota. O lona tiutela paremia. O le whailoa o ia lava le tofi lea paremia, o le aso e whaiwhainga pānota. Ina ua tā pengala iai, le so sufa o topa le tausanga nei. A tonu na mawai foi le avanoa ia I le taimi o marolonga. E fsisiria ia te ia lava ia. O iai lona malosi, e whaua campaign, o le sirirua, a whai e maolo na malosi e whina wai ma tau le tau o le whainga campaign. O maolo na malosi e whaua wai le si tolu tau sanga o le whainga malo. Ia masila sila fo ia I sionalo, le a mata tau sanga ua lima a mata ia tau sanga o a onga. Ia manisi fo a matau. Sa manatu aina ia, e le talawhea ngai I le alo le campaign, ai muli ane whapea mai ia mātou, o le lavalo na malo si e whaua o le whainga malo fo. Ia peila le tulanga na, e eilo na ia talitonunga, e le le bawe whailoa mai ia I mātou, a o le lava le taimi, e tā pengai mo le whainga pālota ia o topa. Ia peila o langona ngā, e ui lava sa langona umai mātou le whano noa, ia mamako te kāngisi fo I lava. Peita iane, e le sesi o mātou sa te enalono whingar. Le foi sesi o mātou sa tau anau inga. Langa, a e iai le porkiki, ma e iai to whinga ia mau te umia. E ke malama le lei o le loko e whai ai, a o le loko foi. O le kangaka e pūlea longa loko maunga la ngonga ua lava lea. Ia o se mea e kakaunga o pongi. Ongo la ngaluenga la tau ia, e le uma. E halua mpea le ngaluenga
mole i le lumana. Malo, whaafitai lau whionga le minista. O le si vaenga o te fia whaafisili, doi ono o le tele o whamatalanga i lunga o penga o whamatalanga, mai tau atu fo i whitongia ina whaasoi o tua o i whinangalo i la tau, wa iaile to mai le whaasoa i lunga o tātou mainstream medias, e mai se fo i la tau i le to mai whaaporkiki, mta upu whaaporkiki. O le tau atangia mai e ile sau noanga lea tele na au mai fo ele to tele, pi tau fori mai, e tau li lifa le wha ma vaenga fo ia le fionga le tamaitai palemia ona o se tau tiro atu i te ua le manuia tau mawhainga le patia le leipa a o whaasau nuni le tuai i le whainga palota ma le national e tau iei se whaamauneanga o le vanga lau fionga le minsta E reisa o te tununga ia i turanga na ba ia mako umalawa. Sa iei na unaunga ia whaawau pea lona tu mau le tofi palemia. Tau tununga na mato, peita iane, ile lana fai unga o fai. Ia manko foi ia o kalanga kanga kai e fai matematenga. E la tununga. Se makenga ia e se le asala nga luenga ia i. Ile tulanga la le wa ia ile fesuia inga ma le awala na mato fesuia ia ile fainga taita. Ia matulai mai fo le tofi sui palemia. O ia mako au langona lo fia ma lo kele. Ke le kaimi ma o iai fo ia te o ma fanfanga i le tūlanga le i le whasirira iai le iei si mea le la o kausa aku i le kaimi ngei i langona fo ia si tamaitai palemia o mea wa ese le kaimi ngei i le winga leanga o tangata le winga la o whamtalanga sama sani ngar ko lua leo puia palemia a le mele na vai ai wa lunga to fa wa kele fo ila to wa mai mo folanga fo e fashotam va tu level fa ponga la tu o kulanga umanga sa mamafa fo ilo na ia finanga ai mesel saunga le mu o lo nalo lea e marsang le mu fo e masalo kele o kele lo po si la fiele tu ile fa le anga inga o ia malon to lua o ia mea uma e wa esel tu langa na o ia ia peisa ilo le lei o ia malon to lua malona ainga ia amai fo ila mau ke ioe ato to ia i ai meise mato o le nga lue fantasi mai ma mato loa lona nau ile finau ma le fai fa le nga e le I whai ngō fie lana whai ngōna whaia. Ai ua ia whaia loa, mau te talia ato toa, langa le mau te langona, e le whai ngō fie le tau a veina al tofi. Malo whaavitai le whaamani noina o le vaisua le ala ufionga I le minista. Walanga e monia o tele o whaamatalanga I te tonu lava I o tātou e misi whupenga o so te inga. Ia e pei tau lau walungai, whaano no fo I e maua le vaenga lea, ai mai se foi o le tūlanga mati e sai ai le au nanga le fionga tamaitai palemia. O le seo whaafisili lau fionga le minista. Ia, mua o lena whaamanusina le tūlanga fo I lau whaiunga. O te roi peo o ea le tangata lena mua mai le whaiunga o le ale tu e tau vai ia ua lava le teimi tautua mo upu whai o malo ma tūlanga whaapena whaapalemene marka peneta. Ia le la ua oso mai ai ma le vaenga la ua lunga le whaama vaenga le fionga tamaitai panemia. E ia I se vaenga e ono te tau ona whaapapole ai supporters po o ila tau e fie muli tai I le lumanai o le pati le leipala o fionga le minista. Le ai. O le sila I ve singa fo isa tula I mai I le tuangai. O le e kasi kausanga o ko lima e fesuia ingo taita. Ia ila la o kausa ako lo launga langa o le sa faia launga fo inga o mai ale filinga ta iman sui ta sa tapa mai ta se o faia se mo fa manatu le ai se kaini mo ngai o esai lo langona ile manaia le fa soanga I aso I o tuana I le sa I linga to fama moe ma sa I linga foi po ai tauna sui tūlanga ia te senda ma sa I linga foi
pe o ai a vea mana sui palemia. O se taimi mua lea kua o la ngona ele fia ma lo o lofa uma i le mānaia mai tau atua i le atunuka. O le mālo le iei, o se mālo o lo ave pere wha mua i le wha tinonga ma le wha winga o ngā luenga ma fesosoani e pei o na whai i mai i tausanga ia a vea mwhai ngā mālo. Lo inga rana u whamtalanga. E le ei ma se mea e eilo o tatununga ia e whapopole i nai fua le tatua. Paula nei, o a whai o mea uma ua whai le mālo so swangi i le au mātitiva ma le au le tango lima, so swangi i tau pisinisi, so swangi ma tanga luenga so po maroloinga, a o onga ma tupe fo i whaasa fua atu tātou po kalame i tūlanga nga ngana maramu. O mea uma nei, a whai o lo o whaafia ina i aile tātou atu. I o le whesiri. Ai sealan me la le lango mai ai. Va o ilo i ao ma lima ma le sao do tonga le tunu. A whaito te fia le whainga mālo. Ma mea sao na whaia, ma mea o le a foton paipea. Ia, a batula ia o tō whai il whiwhiriko. O langona ngā ia te au, o ia makua au se tūlanga ese langa o lea ua tātou ka le pea pāpui pe ona iai te lo o talawhaaso Aupito, o le kaimu mongi, wa kūlai mai ai se tangata Pasifika, e a vea masui pale mio ni sila. A ngofo mo mawawo iai, ngo whawhekai ai i le pākia leikwa. Po la ko la ngonga le maoae o ngei, whakulanga tia ui ai. E le ai kongu e le eisesi o mako makua po mako kua waka oko mai i kia sa. Sa moe miki i le kaimine ngei o le akula i mai se kasi o la ko walo. E a vea masui kai, masui pale mia o le malongi si. Mea langa o whakula ia, o ke kari komu, le kwa uma mai ngi fo se fono, manisi o alo le tātou atunu, o lo a vea ma interns i matanga luenga soi fo maroringa maon. O whakue, o le ase na ngonga ia o ko kula i mai. E sele maua e le o pongi ma le fia ma le kaupaki mai. Ma o ke karikongo e fo ia uia. O ke mawhangawhanga i kulanga o le aiei i le whainga pāloka lua fe lusuko. Ma lo whaftai lo whionga le minister i le saunoanga ma le tali manino i le tūlanga lea. Leo wa e tā ua tonu ma e a whea le vaisua e ala wa antua i le isia ufa afisili. Congratulations i le tātou incoming Prime Minister. Ia le sofitu le lolo manei ia pe yo le official ai le fa matu wan tu le tai inga ia te ia ai mai se la le sili anga me umai pe on e saudoa taimi mua o le wa pale mai ai ia tama fana wa Samoa walanga o ke fianga mua ka Samoa le fionga ia ka mea le lana press conference ia fatu amuri ai sia tunu umalava ai matua la walunga lava mare manino le taua o ia o le Samoa. O le aso ulangona e whaalau tele mai e so fina ngalo lau fionga ele minister. Ile suinga le o le kia le ua keke i umakangaka sui whaavose ai la kungar suinga o le kia. E se le mana i o le package le ua au mai. O se vaenga fu ile le peo ufa Britania unprecedented. Ele i tupu mua. Lea fatu antu lai mai. Ele o se mitamitanga lea e toe una ia i le Pasifika mo tātou tangata i le tilo atu le isi whainga mbalo tololo manei lau fionga. A foi pei o le anganga ngā lau whamtaranga le whai atu asia. Koa ukari kongu labo. O le a vea lea ma fianga ma lu i tau fo i le autalawo. O le wala ko wa ai mai. I se tasi e fōlinga ia i lātou o se tasi foi e iei le piko Samoa ia ma le piko Palangi ma le piko Konga. O le kulanga nga le o iei le kako Generation 6 speeds o le roko e mika solo ai. Brown piko for brainy binding ko pai katua mbau nga maangele lava e 8 piece ia kia ula. Pei foi la u kalanga i kamaiki. O le aku muunge le kako aku. Ai paulava la ka ika ko alalo aku iai ma la konge la ukalu awange ngalo ia lo lofa pe mauti ia beila menga o ke sa ufa kai fa ko e maudi langa o le lako lango mai fo
nga mawhai ai le kulang. Ai o se kaimi mua lea, wa au kasi umai vaenga o le mako whawharkui. Pālangi mauli Asia ma mako o le Pasifika, inga ia lango le maunga mai e parimia, o kāmea se pononi e mangao e avea manga sui parimia. Sa mawhai so se sila on whapea kule ai peka yangi, au kasi umai ai. O se mea, o se mikanga ia kaika, o se kulanga fo e yailo kaika karikongunga. E o pongi malango mai ai mai se lau kupulanga lano bawa. Malango lau kupulanga kalabou lea. E se foi whalong kāpea o i kami whainga paloka. A kongola, o le a vaku sesi e mawhai o ngā lui kau ia ngā kou o se mele leile lako lango inga. I le whainga paloka ngei. O ngā wakakalai, o se mea sa kapu pe sa pe sa yaingi papuipui. A le wakalepe, e mawhaia so sesi o kako walong whangau, o ngā avea masui paramia. A whai ngā avea masui paramia. E mawhai foi ngā avea paramia. A whai ngā avea paramia o New Zealand. E mawhai ngā avea ma so se kai i so se vaenga o New Zealand, ma le pingela ngā e whai loa kwai, o le kako a kungunge. Malo whaafitai. E mawhai lao na taualunga le whaafisili ma le mata upu a tātala noina e se whaametalanga e te whaafisili e whaapela o whioka le minista. Ua le aila se tūlanga fo ilele o se whailonga lanu i tonu o le taitai le leipa pe a fua antu. I le mātala ai o noa tanga ma pāpupuni e te sau noina sa pe inga kako aku i le mea tau te ngatai. E kau ke le so poloa i le meo o yele mano se balangi. E mwhauna wha upu whabena. E mawhainga wha upu whabena a o lesi winga. E ui lava foi sa iai o lo o iai pe winga whabena a nisi o la tunu. Peka iam, o lele ua whaali a koe le leipa. I le kulanga i ka kaunga iai. O le ua avea leipa ma whaka i ka inga lelei. E whailoa kuai. Le ai e mawhai o ngā awai ia Pālangi, Pasifika, iai mauli, e le ngaka o le Pasifika ua vea ma sui palemia. A olo o iai foi mauli maisi, olo o iai kofi maurunga, o le whainga malo, mai le umai. Va o le la whaile whilwhiringa la kouia a le palemia fou malanga sui palemia pe a umanga whakau kokai au. Ia whailor whilwhiringa malabaso fou, e iai la ukari kongunga. A whai kalia foi se kua lalo a mā kounge o sui mā kukua e baku iai. O le a iai nisi sui ngā foi, o le a mausali iai, wa le ua maua e le leipa, i le a vea mwhaka i ka inga le lei, i le kulanga lea, o le a esi o le whailonga langu, ai ia wa ai kukusa i ka ngaka uma, ma wa ai e foi, e ka ua le iai o ka ngaka e ese le wa ainga, whaalarolangi e se le vainga i le whakingongo ngadwa. Malo whaafitai. Ia, lau whionga i le minista a o anga tua i le a sofitu lea ea e le tu ua i lalo tūlanga laualunga wa lauilo ai le lalolangi taitainga le whionga tai pāle mia te sinda Ardern. Mata mai le tele o nisi o highlight e peo le tangata waleina o nei tangata ia i la lo i le Musalemi vaenga fo i le Christchurch sau le laua lunga wa matua i o e praisa i le lalolangi antoa o lana wha tō whala inga i le wha tautainga mainga o le COVID. Ai le ngata i lea. Ia o lana wha tō whala inga i le whiliu wa ina o le o langa ma le soifuanga mativa. Ai mai se fo i o le tūlanga i whanau a onga ma tūlanga whapena. E mawhai o na toi ausia le vaenga le ai me se fo le amisia tūlanga whapea i le taitainga le whionga le tamaitai pāle mia lau whionga le minsta. O le ua saunga mai le palemia o le ala a whātau tōtai au Christchurch. E tele me ua whai e le whainga maro. Peita iani, i le tausanga nei, ma le tausanga le whainga pānota. Tasi lava le mea o loo, i ailo na ia talitonunga o loo a mai i aile whaatotuanga ma le whaamomua le atunu. O le tūlanga le tauta mao aina. I e tupe maua. E le ngata la i le soswani fo e lau whai pisinisi.
a sosoani I ainga o lo iai whanau laiti sosoani fo I le au mātutua ma le au litaia me ngā luenga ma o le pei o le pine lea whaatulanga ai le ese o le vaenga whauwhai le leipa mai le tuangai langa avel whaamua I le tūlanga tau tamao ainga ai tamao ainga le whapeanga nga maua kupe ma avela kopol fiki mangui ai se vaenga kolai ai ina ia whaasa fua le tamao ainga mala manuia ia manuia ai le atunu ato toa ai moni o le legacy lea ale nei palemia maoa mea safe ngai mai I le tangata valeina o le au musolemo le loma pe whaamsino o le tūlanga na iai ia le maunga mule le whakairi po le White Island le na mali liwai ma manu ai tangata New Zealand ma tangata tā whao mai isi atunu mamau ia o le koviti le lava whea ngai tātou ma le koviti a le asa ma le vevela ni wha mai I lona ia taimi le ua paki la langi atoa mongi sa mali liunisi a se vaenga to laiti pe a tusa ia fiki tusa ia Australia matunu te tele a o tūlanga fo tamau ainga o lo o whea ngai pea le lalolangi maisi atunu te tele ma tūlanga whaale tomu a o tātou o le wahanga inu sau fo le maunga mū I le tausanga lena tea I konga ia o le kaki mangkuanga la sa ka eva maru ai ke o koe kolo mai mau ke a koe front le media ma ave lore sosoangi I konga la ngā vai kaipsi ia pela o kulanga la ngā malanga sosoangi malanga lango mai I mea kau Pasifika vai ngā tupe New Zealand ma le lango fo I le Pasifika I kele fo whakitau ni kula I mai I a Samoa I a Fiji I Solomonga maoa no whamaile si advisor ita mongia 5 kausanga sa whai kowhenga maro ai whoringa mai o se fulu su 5 kausanga pe a whakusa I le mawha mariku ngā maka upu sa whea ngai I le ngā 5 kausanga Don Raid le si mata upu lau walunga I le taitainga le fionga tama I pale mia o le whainga malangantu I Samoa ia ai me se fo I le welcoming o le malo fo matulanga I whainga whampolo kiki ia o le ale ngalo a fi ai siona vau pe o upu masadia I lu tanto matulu ia ua mawhana fo I le sootanga Jacinda Ardern le ngata o Samoa o le atu Pasifika antoa ia e talu le tula I mai ia e fo I upu masadia ia whamawai se toa ai tula I se toa ia e nante taita ia le whainga malo ai me se fo le whaatape nantu le whainga balota toi valu masina ona toi faile o le whainga whiriwhiringa le tanto tunu avano muri lau fionga le minister I sau noanga po se vaenga I te manantu ia e whaalau tele ai le mata upu ta whaasoa iai ia mani fuafuanga fo le neiva ia soa o nopia iai ia e le tanto lo mua Wellington moni lava o le whaako e senga le ngā whaile tonu ai o mai ringei kaimi makalkarongo mai fo yo uso a misika kalkarongo mai fo ingisio le kuangai ia kia wangi e sena mawa le tan onga e fo inisi sa talitonu le mafai sa le te taufo on pulo se palemia I se ie tonga samo peka ia le ngalongo fie ia tia ilona ia loto mawalalo ma le talia fo se fautuanga va elo taltonunga ana le whaatinoina I le fonga ia mongila ai le ako ko ai whaako I senga le nga whai al maro leila tulanga na ai ia ole ona nei sa whelo ai ai whainga malo ma le vaenga muli nei el tamaitai palamio Jacinda ma watana vaenga mauli le masani ona mato whelo o ule sai nei I Wellington ono o nisi foi fontanga ia ma whelo inga malau talo o tae au o le a malanga I lole fionga le palemia masalo po le iva il kea le iva tae au o le a malanga ese ai loa mai le Maota fono mo le taimi muli lona tofi palemia o na malanga to ai lola ia I le Maota o le Governor General o le Kovana a New Zealand o le sui foile o le tupu o King Charles
ma na ole a momoli lo iai pepa o sa fili ai na ia malo ia I whaatula fono o ia e vea paremia ole ato e whaafoi la pepa ngei I le Governor General. Muli la ia po le te al se fulu mātou malanga ato ai loa. Ma vatu ai loa le paremia fou ia marisui paremia. Ma le a whaatau tōloa I ina mātou foi mai lola ia. Ia ona o lea lau mantua foi ia esa maliu se toa tu lai mai se toa o upo pālangi the king is dead, long live the new king. O le whainga lava leo le system, beta iane o le o tae aola o le afiafi. Ia eleto e ave loa parmia ma parmia ia te sinna aloa ia loa parmia fou. O leo wei ei le ofisa ua whaatu langa mo le afionga ia Jacinda, o le a se mai ai loa I tua, ma na ofisa, fili la vanaia, o le potu le ta o le Pacific room, ia le la sa talsanga atu I si kama maudi le I, le kaumatua, ia e ape a sau ia e faisa na te talo ma whapa ia le potu langa le la a fio atu ia I Jacinda, wha ngā mo le teimil nei, ia a o whaatinonga luenga la tau ia le whainga malo. Ia se mātou tūlangarana o le a iai tae au. Ai mo nei taimi. Whaftai tele a siata, whaftai tele fo I mo fesili. Nā no soso atu lava I le tātou atunu. Au o le whapapole inga le tātou atunu. O tātou o māsani I tūlanga whapenei. Tātou fo I whaftai mo le alolofa. Le lava e amai ia fe au ese lunga o le penga whailangi ia whaftai tele. E mo mia o tau tāsanga. E mo mia la o tau whautua. Ma I le whainga malo fau le la iai. O le lava swinga e tau te whaafonga mai ei. To a pel tai I le tātou atu. Langa o whainga porkiki e iai. Wa umar whainga malo tuai. A lela tu la I mai le whainga malo fau. Ia tia ula e avatu la ufatu tuanga I le panemia o Chris Hipkins, avatu foi la ufatu tuanga I a Carmel Sepoloni, o le au ngātu pulanga fau nei, o le au mai la tau e whawaunga luenga malo o iai e meise le soswani, o le whaavai lava nai le suia a tia, le soswani le tangata lau tele, ma tangata e mo mia le soswani. Ese mai le si vaenga, so soangi ala ko I ala ko, e le ki hai I le lau tele la tunu. A mai pea la lau tau whatu tuanga I ai, al kako ngā luenga le la whai. Pea umale I le whatau tonga la tau, ma le vai aso fau, o le a whai atu ai ma whai loa atu ai foi, le whainga mano fau I swinga I tu tonu o minister. Ia, mo mia la o tau tal sanga, mo mia foi la o tau tu alalo, ma lo mia la o tau lango a o whauau ngaluenga malo. Malo whaaftai tele, mori wha malo malenga ngā whaaftai I lau whionga le minister o tangata Pasifika. E a lau whionga Aupito to whae to e surusulu su a William Seal. E eile taritorunga mau tutu. Ua mafuona mawhana, masanga mawhana le so tanga tamaita I pāle mea Jacinda Ardern ma le Pasifika. Ai maise o Samoa. O na eile minister o lai whailanga ngāluenga. Ia matu I le valea. Ina ia le leile so tanga o le fionga le tamaita I pāle mea. Mai se fo o le malo ni usila. Ma le tātou Pasifika. Ma mole e fo le whaaftai lau fionga. Malanga o lau matala langa lea. E uia o lo iai minister o le vai fafo matulanga whapena. Ai mafua o nā lo ia, mamana ia le Pasifika ma tangata Samoa. E se fo o so se tafa o le Pasifika iau te ronei. Ea ona I le tu ofo I lalo lau pito la au e meise o lau wha au lolo ma au. Ea tu langa fo iu whaiva alo fia au. Ea sanga iane ai o le tai. Whaatili ai foe ma whaatini mo le a e le nei tau sanga. Ea o mātou te talo fo ia whaafua lewa I le tuolo soi fua maua le tō whae tauru mai le langi. A wā le whaafuruina ma le whaatini ina o tiute ma whaiva le nei tau sanga ai meise o le tautua ina o le malo. Ea tāti toi whiro I pēma toi maua fo I seisi teimi tāti toi whaasoai. Ia e ni taimi alo fatele atu le tātou proklame ma le ofisa I lau fionga. Ia manuia toi taimi o le rea fiafi whaasoi foia. Whaaftai. Ia o le ua mai a le tātou
avanoa ma le tatou faatalanoaga ma le fioga le minista o tagata atu mo tole Pasifika ia le fioga ia Aupito tofai toe le sulusulu so o William Sio ia e lunga o le tatou proklame le vaega o le afiafi ia ua kali la le kele o maufisili sa e taufisili ai po o le ale mafuaaga ua faamavae ai le fioga le tamaitaʻi palemia lea ua saunoa manino ma saunoa malamalama ia se tasi o minista sinia sui o le palemene sui foʻi o le malo ua leva 15 tausaga ia o iai le fioga ia Aupito ia o loo iai lava foʻi totonu o faiga malo ma upu fai o malo ia ua uma lava ona auiliili le faaiʻuga le fioga le tamaitaʻi palemia e iai mafuaaga tatau o mafuaaga faaloto i fale o mafuaaga daua ia po o toe maua sona malosi ioe auā lava le taʻitaʻina o le tatou faiga malo ia e le gata o le faaiʻuga o lenei paeaʻiga faa le palemene pe faa le palota ia ae ua foʻi le toe tapena ai o le safolau ia mo le isi paeaʻiga o loo loloma nei faatalofaoti ate outou uma i luga o le poroklame lenei vaega o le afiafi ia nisi foʻi latou lea e faapea mai e leo iai se leo ia te leo mailoa po le ale tu po okei atu with our sound se to siaki lava fo ia i le tatou insidia Ryan, if you can double check our sound pa so far lo le le me uma i le nei vaga la fia faftai fo i lau mai moanga Samoa fa si fo la ia tatou tele yo atu tatou malolonga ona ta pena mai lo tatou news update le ua faatapena ina i le tofava aina forasa sui o le tatou na o si vaega au te fia paʻi ai i le tulaga lea na ou fai atu i le amataga le faalavelave le sa le tulaʻi mai tonu so tatou atunuu o Samoa ae maise le maliu faafua seʻi ai o le avioga i le pule sili o le TV3 i te tonu o so tatou atunuu i Samoa ia le tuafine foʻi a Aotearoa tulou ia i tutaulagi e ai le tulaga laualuga i le loto ma le agaga o le fesili e tupito le mafaufau o le ea le faapogai o gei mea le aga o lea ua au mai le report ia malo le malo they treated as a murder tulou le faafogaga ia lona uiga a faasamoaina o lea ua latou iloaina o se faalavelave tautagata valeina e le o se natural cause e le o se accident o lea ua muamua lava faailoa mai ma o le fo ua talanoa mai ai le tele o tatou media tono o Samoa o se faalavelave tau i le faaolima po le tagata valeina e ui e le o faalaua i tele ai se a o ai o le a foʻi ae e lua vaega o te fia faasoa atu ai e vave lava kakuakuno i kakou malologa ma news updates ma faasifo le tatou proklame muamua o cases laualuga faapene o le tufesili loʻu mafaufau ai se aua le faia ai se press conference po se press release a leoleo a malu o le malo i tulaga o cases laualuga faapenei le foʻi na taumafai atu e le o maua se avanoa o le ala le ua lai ona ou tau apaapa o le aso atae ao le mauai le avanoa e faatalanoa ai le fioga le minista o leoleo lea i totonu o Aotearoa nei o tatou ai mese foʻi le proklame le naunau lava ina ia vave maua se tali ma se tali anoa ona o nei mea o loo tutupu le uiga la o laʻu tala anga se kuaiga big news le it's a big deal ioe faaululuga o se company tuamaoti o se company matuā e le se kamai company TV3 it's one of the mainstream media i totonu o Samoa o le fesili la le kelega fesili ai loʻu mafaufau o lea lava e tausaʻili atu le media nai faamaumauga fesootaʻi atu foʻi le tatou sooʻupu i Samoa i malo le malo ma tulaga fapena a lea ae le laasavali i le tolu aso o lenei lava e leʻi maua se kakou press release mai pe ua fai se press conference a malo le malo ma faapea mai e komisiga ma le sui komisiga ia auara gae e uia faapea ua tagata valeina ia o lo faagasologai mea faapega faatoai foʻi ia o lea lava o le a tatou i le nuu o matega ma tau mate mate po o le a le mea hoi tuatua nei mea uma ui o lea o le vaega lona lua o te fia manaʻo e papagu i ai se faasoa foʻi lele puʻupuʻu lenei vaega o le afiafi
O awhea ea o le a tāofi ai, ma kaukua i le kaofi, tātou Samoa i le tūlanga o le whao o ngā lima i o tātou tua whawhine, po o le whao o ngā lima i tamaitai. Le winga yo lau tala i o tātou tua whawhine o le tala o ngana lau tele. E le ile vange ia le whai ungor kausanga. Na mai ai le wha ta milonga o le porokalame vo i le leo lea whaka ungor porokalame le nga a. A wara sa wa inga mātou o le ele ta ungor porokalame le na le sa wha ngā solo i Samoa. Nei ala umar tausanga. Porokalame vo i le tau fia ai sa wanga mamionga ma whainga mantanga ma tūlanga o le sa wa ina o tina ma tamaitai ma tua whawhine. O kaka ilo pe kelegi kupere malo ngā lua i le na whainga ma tūlanga uma. Ai le ile vanga mai al mea ngā. Ai mangua e wha lave fo i lele. Le na tanga kawale i ngā e le sia di isa leo leo longa ko olua lai leo leo. Ia male maua wangoa ia o le whaafika uli. E umai le soifua. Tau sanga na tia nei e iei fo i le CEO whaurulunga mi tanga. Ngā ngā ukangoa kwhapenga. Au la le te a fia ma tae o la tau suafa. Ia le whanga kikinga ioi. Na uma e au maufa maunga pe utoi tangoli mai lona lava fo i tō lua. A ar whaurulunga ma tanga ruenga niso ma tanga ruenga al malo. O le ale me wakuki. Ai whaamanda o work po functions ia tātou workshop matulanga ma lavolo o tau mawaiwhai. E lau tanga toi tu atu le tau le tō fitne au te roa. O yo le pule o le TV free. Au tō si sila mai ei. E leo se kama i keisi la le keisi le tono Samoa i la u tilo ma le mai tau. Ia ama tau fo ina ia tunu i fafo. Ia au le lava ile i toi wha ilo mai. Ia tunu fo ea o ngala o fangu prokalame lea. Ia o te lea fo ila tō malo le malo. E le o wha o tau le pua ma lafo i malo le malo. So o se wha lave a wha pe ngei e kupu ia kungu ngei o ngi usila. E mesi o usitalia. Ma tunu i fafo. O le talo sanga mua leo e au mai pe a wha pe unknown. E unknown se reason. E mua front mai ele, e malo le malo le media. Fa angofo file mu ia tangata. Ma fa pe mai. If anyone or anybody that has information regarding this matter, please come forward. Huh? Ole wala fo nga fa fa ngofi ai. Ioi. O fiala o yei ngā mea. Ia la ko ngofo ala e ko ke kaun whai esu e ma wha kau mamake ai lava wha pe ngāle e ko internal investigations. A ole ma whai, plead mai le public. E ei se si o ngofo mangi information so mengi. Please come forth. Come forward. It will be much help i le makanga ruenga. Wha pe ngā kungungi. Ia at the same time, la ua kofi le, e le komesinga o kou lea e ba ia makanga ruenga su o kou le la va ia lea o kou le la va ia lea le fa pena ole no ole winga yo la ta fa so ile nei vaenga le fo e maua mai ko ai va e ko se fulu tu no la va dino maliu nai tangata mai tausanga lea mar kausanga yo ngakua la vai tu ton la vai fa ta tu le le tulanga fo ile ole Maota ngase ale e so tanto watu la fa kali so suenga le ai se ka koa la fa kali kama foi ele se ka ko fo mai su e foi le alwa tue e fa su enga tu langa fa pito fa pene le tatu te fa me fa me la e fa me o postmortem me tu langa uma fa pena ai le se ka ko kama ko mai po se ka ko fo mai le fo mai fa pena e sona to mai fa pena e la tu fa su enga o a fea a ma wai le tali o nei mea pe ole a ka ko kilo fo i se case e a maka e a fa pepe ma molo au tu lava fa pena e unusual tu langa le o le ma fa matala ina o ni case si tu tono Samoa ai mai se lava le tu langa e mai le soifua po tangata valina e unusual o Samoa fo winti e se ka mai kungu e pa ngeia i lo ngeia ai a mantala ona tātou tango fie whai o tātou tiute. Aru pumongia.
Wale vang kau mai se press conference po se press release however you do it. Malu le malo ma fa be mai. Ya. O le ua maua le tūlanga ia mali wai ia pai mala fai. Ia ila mātou suenga mua. Fa mauni ai sa tangata valeina fa o ngase tūlanga o le masalomia sa fa o ngase pala me fa penga. Ai mo sesi na te tau sila fia o i foi sesi sai de ngofoanga le o i foi sesi sai de kaimi le o i sa vili ya kur kaimi fa mole mo mia e matanga ruenga ni nai fa mo fa matalanga itu sa yo me fa pe ya o sia ka ko wamio ele yangi nga me fa penga nga o nga sawa ile amakanga moulu ko ya le nga case moulu ko ila fa ko e sawa me muni ia ua fa le au ngaina ona ua le lava ni tatou fa mo. Iyo. Ya vai foi que se foi le a fenga le nga so ai vai kele le nga la vea. Ole aka ko ngwaranga. Ola ve la ku le kele o kanga kala nga kau va ai. Lipi mau nga piu ma se taimi na fa be mai ai. Fa mole sesi na maua ni fa matalanga na va ai se ven nga va ai se a. Iyo. E o se usa le ven. Sau se mai singa o lei mangi nga mea. E fiwanga I fake pages fo ie matangata fo ie kau alanga aku makau hints aku. Lever kau go mea any hints. E fiwa kau mo fai e kau vero aku. Or kai milea. O le ngari lali. O le skula aki lali. E fiwa vala au ngai mea. Matua fa amata I via ia I le telo ila doule fa isu enga. Le lau kele a o kele o ka ua hangi sua fongis. Ele fia ai. Longo winga o le ke a fia ai. Ole winga o la utala. Langa o le mantou ngā ruenga lea. Maha kou ke fangu aku ma kau longo antu. Langa o te tauna whaini nā mea whapena. Le mawhai nga maua e leo re kati. Ia, karosanga mai ka ngaka lau kele. Eise si sa kami mai de kaimile. Eise si sa kufakasi ya. E kufakasi ya umaki kira nga. Oi. Sao ilo lea. Sao su enga ole mai ya. Su e mia fai pelele mai po ai woso mai e konga. Su e lava kau kala. Iyo. Manga e nga mai fo mai. Vai lele. Nganga mai. Woi vai ora ka manga yo au. Iya. Vai musu ai vai musu ai fala o tele suenga. Iya. Kau mau eri suenga o poropuru voi le. O fiu e su ere poropuru e me fai ai kiki. Lo ale le yer ko ingalea o lai ko ngoranga pa ala wa kala re ku ai o su wa matu wa ima o si solo vai o ngai ka mai ki re va fefi ai vai ku ko inga e kau se er ka mai melia la nga va ai asi me nga hasal fikir polo ko ngol par ko inga ala ku re ya mai so fa ele io so ase me va pia me va ya le Tai para wanje wa luasi furu minuta wa jaina ile July ono. Tato wol tato malolonga a foi mai ea ona tu na tu lo tato news update wa lava fo irisu. O ka ko we mawar ko nga va ia ko ala ka mo wai ma. Me o ele ifiki se por me fa pia. Ele aya se me ala la soria ko fu mala pa ala anga yese un corpo lo vantur fa. Ya, tato malolonga fa te tere Samoa. Ele nei aso abise fo le tanto por kala fa wa ka ko fa so a ko ngwe ke o fa se press release le la so dai. A wona ngalo o le tanto surfanga ia ile fionga le mingiska e uia o le malanga mai. Ele o Samoa. Ya o le hase su ke apa ia. Fa tere no le fionga ya fa walo le fa Harry Schuster le aso dai au. I lungo le tanto por kala. Si ka ko wa sa idi. Po fe ye va. Lo fa tere tu mo o to shel tanto por kala. Tato tu malolonga a foi mai. Fa wa tanto proclame e tanto news update.
Hello. Happy birthday, Yus! Shit. Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me kana mo vile kwai. Amo yo kolos fanga mo va kolo taro fanga tue sa repete los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si be fie. Uso, kan yung kokongi me mero fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po, welcome to Tomasi. Malo. Payment. Talo for matcha. O te whiwhia whaawheloi mo whaatalo whātu le mai mo whaafonga le tātou tinu hea i le neia solua i le anga leima le lo le tua ma lo whalau ma lo le on sai usi mai lau whaafonga ma lau mai mo tala whaapopo me ro tupu i lo tātou tinu i sa mo nei. Ua tuina mai te pepa whaamatalanga mai lo whisa so upo le tātou ma lo Samoa le ua mai nei una whaito whinga ia o nisi o lo i sili lango lango po o Assistant Attorney General pe ona sa fili ai ele lo ia sili ale tātou malo o lo ia li teimira nei ia o nisi nei o tauwhinga ua lewa o nā wanoa ma sa mana o mia lava nei tauwhinga ia e tūlanga pe ona iai ia le wha ngā soroina ia o ngā ruenga ia ale ofisa le lo ia sili ale tātou tenu e to whala nisi o tamali o le ua fili ai nei ia i nei fo i tauwhinga lo ia sili lango po Assistant Attorney General mai le to whala nei o fili ai ia le fionga i le tamatai loia ia le lua sa safina whaamausili o le fionga ia la lau David J. Fong o le fionga ia lupe matasila i linga noa atoa ma le fionga ia le tu mo nanu ma ua whailo mai foi e le ofisa le lo ia sili e lua sa fulutasi ia vanoa o loo avanoa nei ia nisi foi o to finga ia o prosecutor ia ito tonu ia o le officer nei lawyer sili o le tātou tinu mo le sila fia o le lawyer sili tuto tasi lavolo nei officer ma o tasi le ia o officer tuto tasi ala malo o lo fa pena on taua i ngā luenga fatino ai mai se lava o tūlanga i tūla fono tau fa ofi asio tātou tinu sau noa le fionga ia sua ia o io fo o lawyer sili ia ua whapena nei o na loa tausanga o lātou ngā lue manisi nei o li imtamata i lo ia o filifilia mai lātou ngā lue whatesiai ma ua ia sila fia i fo i le te leo le to mai o ia i lātou nei o to wha o filifilia e mawhai o na lātou ilo i nai ni tūla fono ai meise lava o tūlanga i tau tūla fono tau wha au fi te tono o le kāpeneta o tono o le pālemene lea mawhai o na taita ia i lo tātou tinu mo Samoa tuto tasi. I niso tātou tala, o le whaiunga le vāi aso ua tōnai sa whaataunu inai le ulua i sele-selenga mo le tū malo o ano a maa numero tasi. Ona no maa numero tasi lo tūle mai ai le sui whaipule le fionga ia mo nanu se pulona masa awai le minista le ta ngā ruenga o whatoanga mawhainga whaiva. O ia fo i lea sa wha ma ite ia i lea fo i wha moe le u whaingoina o le ulua i sele-selenga. Na sau no le minista le ta ngā ruenga o whatoanga mawhainga whaiva i le talaina o le ulua i sele-selenga ali tu maloa no maa numero tasi i le tā ua tele ia o le whaama itele nei ina ia mawhai o na toi la langai ia ma toi a ngai ai ia le tātou tinu ai meise lava o le tupulanga la lawa ua le ai ngā luenga e whaapena o na toi ngā lue ina ia o tātou lau ile ele ai meise foi o le whanai o le tai ia i tūlanga o whangotanga mawhai ngā whiwa ma ua tala wheunga le lei foi ma le fuafuanga le malo li te talaina o le ofisa mo o loa tu ina tu fafo po le Samoa Export Authority o le amawhai ai o na maua le avanoa ia mo alo mawhanau o le au whai whatoanga o le au whai whaia mo le au whai la fumanu e mawhai ai o na tu ina tu ai fua whae le leanga o loa ngausi ia i le fo i pūlenga pe a whai o le a whataunu wina lo na whatu wina ia ma a wina tu ai e tinu i fafo ia whamautu ai fo i maketi au wale tupe maua o le asa mai i o tātou langa tangata o ngā lua ina o tātou lau ele ele. Na whaaftea le fionga le fionga le pistar mta ngā luenga o whaatu anga mawhai ngā whaiva a fionga la auduna mā le toa po la te wau Fosi Schmidt.
ia le tulang fo ilo yai le nga lulue ia so tau au ale afiuanga maiso i tu afiuanga uma i tono le tu malo ano ma numero tasi le u mfai ai ona fatino ina fatanu ina nisi ia o proketi pi ona ia le proketi le tasi miliona tasi i tu malo le ua whapena ia ona ia wha moe ia wha ngā ioi le tūlanga ia o le lātou wahenga lona lua le polo ke tele rei o le tasi miliona moe tu malo uma o le tātou tino o. Inisi o tātou tala o le ali fast food tasi tau sanga mai le afioanga sa pale i le motele sanga whai ua tau fia nei le mata ngā ruenga o leo le ua mawaina ia le ofisa o leo i le motele sanga whai le afioanga tu sivi i le u miaina One fuala au whaasaina o le marijuana e se fulu ia ni whatu marijuana Samoa valu ia fi o le fuala au whaasaina nei o le marijuana o vaenga e whaonga e ulai nai po utensils e whaapena foi ma o langa o devices po telefoni ia malitino i tupe tu salona feitau o whai afe lua se lau lima se fulu male malu fitu se fulu sene o le aso no le masina 4 February tau sanga lua afe lua se male tolu o le a whaapena na funga inaida nei mata upu ma o loo tau fia nei ia i tono le whare pui pui lalo le vainga mtanga ruenga o leo se i aulia le aso ia e tula ia i ilo na wha masino ngā. Ma le tātou tala muli o le tae au le asona nafi na mawaisi tala whaano noa i la inga whaasaralau o le tātou utinu. Ina ua maua le tala i le tuua i foi ia o le malo stase foi ia o mawhine ua te lelo na sao a meise o lana tautua i tūlanga i tau whaasaralaunga i Samoa. O le tamaitai ia suafa ia ao te aloa pesa mino meias ia o ia lea o le pule ia stasio a la ata whaasalau o le tātou tinu u le TV3. Lea sa whaapena ia ona maliu ia ma tuai foi ia ma loi le aso na nafi ia i le amatanga o nei vai aso. I tala mai niso tātou paanga whaatuatuina ia na taunu watu ia le whalewhainga ruenga foi nei tamaitai. Ia i lona Maota i le ai tu malo faleata ia ma ua whapena o ne taunu atu ai le vaenga su e Aupito na le matanga luenga o leo. Ina ua tuina mai se whamtalanga mai le matanga luenga o leo ma ua au mai nei le whamtalanga o lo whanga solo suenga ma o le maliwai o le tamaitai a o te loa ia o lo masalumia i tūlanga o mta upu taupule i le ola. Hau whaau oi pēr suenga mai mautino foi o le aiai se sta o tonga whaapitoa mō suenga o malililo o le postmortem hia o lo whaatali ai foi ni fōma i whaapitoa pe ona iai fōma i maili malo fiti pathologist ia i se taimi ele o toi mamao. Mai veira nei taimi e mo moli atuai whaamaisenga mai le tātou ala ata nei o le Blue TV ia i le ainga foi ia o le tumitai ia o te loa pesa mino meias ono o le tuua whaafose ia nei la langi i le malanga le maliu maleoti mai watoi foi whaamaisenga i wō mapaanga ai meise foi ia o lana whale whainga luenga ma leo whainga luenga foi ia le ala tala TV tonu ia lea sa whaapenao na veri tumitai ia o te loa ia ma lātou pule po lātou tai ia ma o se tūlanga foi ia ua whapena foi o na mautino moli mawinai ia whaamaisenga ia mai nisi foi ia o wōmainga misi foi o le societe ia ala utustala ma le amwhasarlau i lo tātou te noo. Maruia tele whamoe moe mfuwhanga le tātou te noo i le nei asolua tātou whiloai i la soa tai ao mole te mirei whasoifua ia.